Nongeye kubatera iteka bakunzi wa Connection TV mwese aho muri mu bice bitandukanye mukomeze mugubwe neza mukomeze munogerwe na programs tugera tubagezaho ariko kandi munogerwa n'ibyo namwe muba muri gukora mbazana indi nkuru noneho iri kuvugwa cyane kuva muri leta zunze ubumwe za Amerika. Uri kuvugwa no witwa Robert F Kennedy Jr. Uyu yari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu akaba umukandida wigenga yararimo ahatanira kuba yakwinjira muri White House ariko kuri inshuro yamaze kumanika amaboko ndabyita kumanika amaboko ariko yamaze kuvuga ko abamushyigikiye bose abasaba yuko bashyigikira Donald Trump. Ibi rero byagaragariye kuri stage ubwo niba ari urubyiniro kubona urubyiniro rwose bagiye kubyina ariko ni kuri stage aho bari muri Arizona atangaza yuko rwose abivuyemo ahari Donald Trump. Hanyuma Donald Trump aramuhamagara basuzanya ibiganza barashekinga barishima. Bimeze gute rero? Uyu witwa Robert F Kennedy Jr. ku myaka ya 70 ubundi yabaye umudemokrate yabaye mu ishyaka ry'abademokrate igihe kitari gito hafi ubuzima bwe bwose agiye amaze mu bihe nk'ibi ngibi bya politike ariko nkuko n'ubundi akomoka mu muryango w'aba-Kennedy wabaye Kennedy wayoboye igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi n'abademokrate n'ibintu bizwi ariko igihe cyarageze ava muri iri shyaka. Amaze kuva muri iri shyaka atangira no kuvuga ko agomba kwiyamamaza ku ruhande rwe. Hanyuma kuri inshuro yaje rero kuvuga ko abivuyemo aho kwiyamamaza ku giti cye ahitamo guharira Donald Trump aravuga ati mushyigikire Donald Trump. Aganira n'itangazamakuru rero bari hariya muri Arizona ku wa gatanu ku munsi w'ejo nibwo yagarutse kuri ibi byo kuva mu rugendo rwo kwiyamamaza avuga ko amaleta 10 asigaye yose ayahariye Donald Trump avuga ati ahangaha ndahizeye Donald Trump nawe nagirayo bizagira icyo bitanga. Donald Trump nawe rero agashima cyane uyu mwanzuro wafashwe na Kennedy Jr. avuga yuko ari ikintu gikomeye yakoze akavuga yuko kandi noneho kuri ubu ngubu ari n'imbaraga abonye zo gukomeza kuba yahangana na Kamala Harris wamaze no kwemeza yuko ari umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora nyirateganyijwe mu kwezi kwa 11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka duse nk'abinjira noneho rero ku bintu bitandukanye birimo biravugwa muri Amerika kuri no ngingo. Uyu Robert F Kennedy Jr. ni umuhungu wa senateri Robert F Kennedy uwo ni senateri uyu akaba nephew cyangwa se umwishywa wa Perezida John F Kennedy wa undi nahoze mbabwira nyine wabayeho ayobora iki gihugu waje kwicwa. Hanyuma aba rero ni abademokrate kuva hasi kugera hejuru. Donald Trump bahanganye ni umurepublike noneho aba babaye muri politiki y'abademokrate babaye mu shyaka ry'abademokrate igihe kitari gitoya. Ubwo rero kuri inshuro uyu yatangaje abantu cyane ko yamaze gutangaza yuko we yatangaje ko yabivuyemo byo kuba umudemokrate yabivuyemo bitewe n'impamvu ze bwite agaragaza bitewe n'imikorere y'abademokrate bitewe n'uburyo mu bademokrate bivugwa yuko ngo usanga hari ibintu byo gukoreshwa cyane we akavuga ko ari ibintu adashaka. Mbere yuko Donald Trump rero ahamagara ku rubyiniro mbabare nkomeza kuvuga urubyiniro ni kuri stage ahamagara uyu Robert F Kennedy Jr. yari yigeze gutangaza yuko natorwa hari ikintu azakora kidasanzwe akavuga yuko ngo azajya mu kabati kabitsemo amadokima arebana n'ibijyanye n'urupfu rwa Perezida Kennedy wapfuye mu 1963 yari yigeze gutangaza yuko naramuka atowe akajya muri ofisi azongera akazamura izo dosiye akongera akarebamo ubwo ashaka gukurikirana ibijyanye n'urupfu rwe. Hanyuma ibi abantu bakibaza se nibyo bitumye uyu mugabo Robert F Kennedy Jr. ahitamo kumushyigikira. Ibyo ni bimwe mu byibazwa ariko ntabwo birashimangirwa. Hanyuma ikindi kuva gufata icyemezo kuri Kennedy uyu Robert F Kennedy byo kuva mu by'amatora akajya gushyigikira noneho aba Republican ni ibintu byaba bavuga ko ngo byababaje umuryango we na bene wabo cyane bavuga yuko ari disappointment. Mbese ni ibintu bumva batifuzaga yuko yakora. Urugero ni nk'uwitwa Kerry Kennedy uyu ni mushiki we
avuga yuko gushyigikira Donald Trump abibonamo nk'ubugambanyi, ati ni ugutakaza indangagaciro z'umuryango wacu, ni ugutakaza indangagaciro z'abatubyara, data, famiye yose muri rusange. Ati mu by'ukuri iki ni ikintu kibi, we yise ko ari sad ending to a sad story. Ati ni iherezo riteye agahinda, ni n'inkuru mbi mu by'ukuri. Ku rundi ruhande ariko hari umugore we, ngarutse ko gato kuri Kennedy Jr n'ubundi, we aravuga ngo this decision is on agonizing for me because of the difficulties it causes my wife and my children and my friend. Mu by'ukuri nawe aravuga ati iki cyemezo nafashe, cyaba icyemezo cyo kuva mu rugendo rwo kwiyamamaza, icyemezo cyo kuva gushyigikira Donald Trump, ati ni icyemezo mu by'ukuri kibabaje, kimeze nk'icyakuruye, bimeze nk'amaganya, kandi kigoye haba kuri jye, haba ku mugore wanjye, haba ku bana banjye. Ati ni ikintu kigoye kandi kitoroshye, but I have the certainty that this is what I meant to do. Ati mfite ukwiyumvamo ko byanze bikunze iki aricyo kintu nanjye nagombaga gukora uko byagenda kose. Ubwo rero kuko ati it is something that give me internal peace. Ati gikimpa kumva mfite amahoro y'imbere muri jye, even in storms. Ati nubwo n'abandi mu bihe by'imiraba n'iki, ariko icyemezo nafashe nicyo kimpa kumva nguwe neza. Reka ngaruke ku mugore we rero. Umugore we witwa Cherry Hines, we aherutse nawe yagize icyo abivugaho. Aravuga ati mu by'ukuri iteka ryose nubaha ibyemezo bifashwe n'umugabo wanjye, kuba yahagaritse urugendo rwo kwiyamamaza ni icyemezo yafashe kandi ndagishyigikiye, ariko kandi yirinze kugira icyo avuga kuri endorsement no gushyigikira nyine. Ntabwo yirinze kugira icyo avuga ku kuba umugabo we yashyigikiye Donald Trump, byo ntacyo yigeze abivugaho. Tugaruke noneho ku bitangazamakuru abandi bantu bari kugenda bavuga, ariko nanone ku ruhande rwa F Kennedy, uyu nguyu Kennedy Jr, impamvu yagaragaje ashyigikiye Donald Trump nuko ngo amwizeyemo ko naramuka atowe yizeye ko intambara ya Ukraine ishobora kuhita ihagarara, kandi we ngo ku ruhande rwe nicyo kintu n'ubundi ashyigikiye. Akavuga ati giye byanze bikunze nizeye ko Donald Trump aramutse atowe hahita haba negociation hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya, intambara igahagarara. Ati yabikora, icyo kintu kiri mu bintu mwizereyemo. Ati hari ibintu byinshi mu by'ukuri ntumvikanaho na Donald Trump, ariko icyo kiri mu bintu numvikanaho nawe kandi bituma nshobora kumushyigikira. Hanyuma abo ku ruhande rw'abademokrate batangaza yuko iki cyemezo uyu mugabo yafashe ngo Donald Trump ntikomange mu gituza ngavuga ngo abonye izindi mbaraga, ahubwo amenye yuko abonye undi mutwaro agiye kwikorera w'umukandida watsinzwe rugikubita. Tu ni umutwaro. Aha akaba abandi bari gukora analize zabo bavuga yuko ashobora kuba yafashe iki cyemezo kugira ngo umunsi Donald Trump yaba yatowe akajya muri ofisi akaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ashobora kuba yamuha umwanya, ashobora kuba yamurekonesa akamuha umwanya akajya muri ofisi nawe akaba yayobora. Ibyo ni ibiri kuvugwa, ariko nta fact babigaragariza, nta kintu gifatika babitangazaho, ariko barabikeka ko bishobora kuba biri mu bintu byatumye ahitamo gufata icyemezo, kubera yuko byashobokaga yuko atazatsinda, kuko abademokrate ari nabo yakuriyemo, aribo navuga ariyo yari famiye, nubwo yari yarayivuyemo, nibo abenshi bashoboraga kuba bamushyigikira. Ariko ku munsi w'ejo batangaje mu buryo ndakuka yuko umuntu bashyigikiye, kongere yose yatangaje ko umuntu bashyigikiye ari Kamala Harris, wahoze ari vice president amagingo yagaya ku butegetsi bwa Joe Biden. Ibi rero ni bimwe mu biri kuvugwa cyane hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni bimwe mu bintu bikomeje gukurura deba cyane mu gihe amatora yimirijwe imbere mu kwezi kwa 11 muri iki gihugu, nibwo amatora azaba. Tubitega amaso. Uratekereza se icyo bita endorsement ya Kennedy kuri Donald Trump ishobora kumugirira umumaro mu bintu bijyanye no gutorwa no kwiyongera kw'amajwi?
niba ujya ukurikirana politike yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo urabivugaho iki, urabitwandikira hasi muri commentaire uko byumva. Hanyuma kandi promesse nguha muri video iza gukurikira iyi ngiyi ndaza kubaha ubusesenguzi nza kugirana n'umuntu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukurikirana politiki yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, araza kudusobanurira neza uyu Robert F Kennedy asobanuye iki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, araza kutubwira Donald Trump kugeza ubu ngubu ni big bingana iki, Kamala Harris ateye ubwoba aba Republican bingana iki, ese we Donald Trump ateye ubwoba Republican bingana iki, kuba bari kuvuga ngo ni umutwaro agiye kugereka kuri Donald Trump byo bisobanuye iki, ese ubundi yavuye mu by'ukuri yavuye mu ishyaka ry'aba Democrat kubera iki, mbese ibyo turaza kubiganiraho ndi kumwe n'umusesenguzi, turaza kuganira icyo kiganiro cyo ndakibasezeranyije ni mu masaha ari imbere nyuma y'iki ngiki. Ni mu kirebe mwongere mu kirebe kimaze gushyiraho munagisharinge, mukande kuri like kuri cyo, mukande kuri subscribe nimba mutarabikora, ubundi dukomeze tubane. Nitwiringe Imana Patience, iyi ni Connection TV, we are connecting you to everywhere. Mugire ibihe byiza.